ole YouTube pa te saphoin sugar rocket and siam kan hu thri ranga kan siam ve do na ni kan siam na tur man ro te chu hei sucrose ani a chini ani tin hei potassium nitrate ani a leitha fertilizer chi khatani tin hei iron oxide red iron oxide ani a rong zon dora te an zo thina ni chuan hei black powder ani a zen hemi tel zen dum black powder tel mi lo po hianin hemi te pani rungot po hi combination hi na sim thai amai ro chu a powerful le zulnan iron oxide le black powder hi kan tel bok don ani nitrate le sucrose 2 in 1 in kan mix anga chumbi kan mix nu chu 5% ta hian iron oxide hi kan telanga black powder hi 45% kan tel don bokani chuan hemi te pani in pol 50% le hemi 45% le red oxide 5% chung ho chu kan tel bom don dan potassium nitrate le sucrose le black powder le iron oxide kan chopol kha tian kan mix sa kan rocket tube tur ni hei PVC pipe pom man thei rolin ti le khong khor hi azang zo ka kan mang chin don ani mor hi phui thale tur ni a pressure ta tak point na ton thak mai lo thei tur heta mor hi char ngai ni ti hian potassium nitrate le sucrose chopol le black powder le iron oxide uluk tak kan chopol khatian le ka khonga tube kan siama khan kan so mukta a ti hian ala ya hian thing sui bom phan phuna tian kan achan chula hian a kwa siama nga ya thlen kha chuan tian ala ya tia thing da lo hian chemical an so muk nuwa jil ten ver chop le a amai ro chu jila ver chop le a chuan ti hian ala ya thing da in kan an so muk ani ti hian ala ya hian ko phat mai ni tian mol hi akwang tur hi ti hian pel se pen suya chu chu gu ganin tian kan char pet le a ngi andon kan hal chinanga kan rocket siam kan hal don ai a fuse satan hian gel tin fuse kan mangani